Evo nas na jednom lijepom prirodnom mjestu. Jedna vikendica na samoći, odmaknuta od sela. To je priroda, žubor ptica i tako. Pogledajte. Ovo smo izašli gore na brdo da snimimo, da vidite kako taj fino, lijepo divnjak smo izradili, napravili, ogradili. Posijali smo tu sve malo luka, kukuruza, evo, tu su brda, proplanci, šuma koja tu sve fino, lijepo krasi. Pokosili smo tu sebi, napravili put, pogledajte, evo. Evo, put vodi do nje. Evo. Vidite da trava je porasla, dole je ono se vodi ka gradu, vamo su okolna sela, klima, planinska. Danas je toplo, baš toplo, 34 stepena. Toliko za danas.